अहानबदा मरुओइबा पाउ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर की युमदा सखंगदबा सिंगना बोम अमा लंगसिलमले यारलपाट लेबा मेगा मणिपुर स्कूल की ऑपोजिट मना हिंखोल अमदी तोकपसिंग मोइरांगखोम दा थीबा हुमगी थबक चथबदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना यामलबा खुलाई सिंग फगतपा ngamkhre Northeast Window Sandok Sariba Nimidangi Pau Ming Tawiriba Singbu 𝐿𝐶𝐸𝐵 Khurumjari Hauzik Pau Sandona Pizari Regional Institute of Medical Science RIMS के Director Professor Guru Aribam Sunil Kumar Sarma की युमदा सखंगदबा सिंगना बोम अमा लंगसिलम नेहरी प्रेसना फोंगबा पाउ अमदा Guru Aribam Sunil Kumar Sarma की ब्रह्मपुर Guru Aribam लेकायदा लेबा युमदा ngasi ayuk 36 high explosive की हैंड ग्रेनेड अमा युमथकी टेरेस लंगसिलंबा थेंगनरखिबनी हरी बॉम अदु हेक लेरे खंगबगा इम्फाल ईस्ट के पोरमपाट पुलिस स्टेशन की टीम अमा लाक्तुना येंगसिलबा मतुंग बॉम एक्सपर्ट सिंग कौदुना सोयंगाम याउदुना लौथोक हनखि हरी थौदोक अदु कनाना करी मरमगी दमक थोखलबलिबनो हाइबा हौजिक फावबगी ओइना खंगबा ngamdri थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना लेकाय अदुगी इमा इबा सिंगना ngasi nungthil wakat mifam amasu famki हरी यारलपाट लेबा मेगा मणिपुर स्कूल की ऑपोजिट मना हिंखोल अमदी तोकपसिंग मोइरांगखोम दा थीबा हुमगी थबक चथबदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना यामलबा खुलाई सिंग फगतपा ngamkhre सिक्योरिटी फोर्स सिंगना इम्फाल ईस्ट के यारलपाट लेबा मेगा मणिपुर स्कूल की ऑपोजिट तगी थीबा हुमगी थबक चथबदा फगतपा ngamlaba खुलाई सिंग अदुदी .303 राइफल अमा स्मॉल कार्बाइन अमा 9mm पिस्टल अनि लैथोट 40mm गन मरी .303 राइफल मैगजीन अमा small carbine handmade magazine ama 9mm handmade pistol magazine ama 40mm lathot ama number 36 hand grenade ani .303 live round taruk 7.62 mm live round turret 7.62 into 39mm live round taramatoi 9mm live round taramanga ngapigani manga elimination round ani .303 empty gas tarahumdoi .303 charger ama detonator mari number 80 grenade detonator ahom detonator cover pips kunipan fiber VP plate ama iron VP plate ama patka helmet ani canwood handset ama dog pro handset ama pistol holster ama camouflage set manga camouflage pen ama camouflage jacket ama camouflage bag ama camouflage belt ama amadi jungle shoes pair mapan hariba sing asini nakal amarom da su tokpaching moirangkhom dagi fakat ngamkraba khulai sing adudi SMG carbine ani .303 rifle ama single barrel gun ama double barrel gun ani 7.62 modified sniper rifle ama modified 9mm pistol ama 81mm mortar cell ama IED ani 12 bore cartridge ahom number 36 HE grenade ani .303 live round ammunition kun tear smoke cell taramatoi BP vest mapan camouflage shirt ama motor carrying box ani 12 bore empty cartridge ama gunny bag ahom haribasing asi fakat bangamki hari Lorina 7.62 mm SLR ama SLR ammunition round mari defective double barrel gun ama air gun ama modified flare gun ama modified rifle ama single barrel gun ani pistol ani SLR rifle gi empty magazine mari BP vest mari BP plates nipan loinana helmet mari haribasing asi
security force singna mayang langsing tabang amadi mana inkhol da thiba homgi thabak chathabada fagat pangamlaba khulai singni hari Manipur Police na langthabal 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 mioi aniga konana cup syrup bottle chama tara manga ga konana far hari security force singna far ba mioi ani adudi singzamai wangma torban khetri lekai khetri mayam leirak tagi Rahul Khetriya chai kun humdoi amadi kawal lamdai bung lekai tagi thoksom angamba sing chai kun marini mioi ani aduna codeine phosphate tripolidine HCl syrup tersurex DR hariba sing yawa cup syrup sing adu puduna chalambani hari Manipur Police na lona tingkraba lalalof KCP BWZ gi kadar ama fari hari security force sina senkhai thumkai sathabada chena baga mari lenena faraba kadar adu mayang langsing tamang digi Lorembam Krishna Mohan alias Punsiba Jai Nifumangani mi adudagi mobile phone ama amadi Aadhaar card ama fagali hari Prime Minister Narendra Modi na leibak thungna chatlabasu Manipur da lakte masina takpadi mahakna Manipur gi thaudok sing maru oina laude takpani haina MP Bimol akoijam na phongdokre mahakna makha tana hai India gi hauzik leiriba lengak asibu chalai riba sing gi khutta Manipur gi e taire haibasi miyam na kauroi dabani India lengak na Manipur gi irang nachung bide national thak ta loba ngamde Manipur gi wathok asi lengak asina kangluf ani gi wathok oina uhanna ba honari double engine lengak na Manipur da palingai mioi saniyankai hena sikre mioi lising homfu hendana relief camp sing the lady paliba lengak asina Manipur bu thawai bidaba anoba natte aduga BJP party gi wakhalondi inclusive oidabanina party anigi marakta chinkhai nabagi masak ulakpani haina makataki Manipur Police na thasi ki ho ki batang ni panda fagat ki ba lore thingkraba lalalof KCP BWZ gi kadar MAIBAM nanau sing alias 𝐶𝐢𝐯𝐞 alias bungo chai nifuma panga mari lerina 9mm pistol ama amari maru mari fagali hari security force sing na hariba pistol adu mayang Imphal MAIBAM konjil mayai lekai da leiba kongkham Vinoi Singh chai nifunitoi hariba mioi adugi yumdagi fagat pangam khibani hari ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ SP ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯔꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯋꯥꯀꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯜ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ SP ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯔꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ SP ꯀꯛꯆꯤꯡꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ amuk atopa mafam amada transfer tawkibagi thawong nupi singna yaba ngamloi Kaksing district asigi ngak senbagi thabakta nupi SP ama thabirakpada Kaksing gi nupi singna harauzakibani asigumba SP amapu tha fadringaida transfer hekta tawthokpagi thawong asi miyamna yaningde transfer order khudakta kaktuna makhata na Priyadarshini Laishrambo Kaksing SP oina thambiu hainasu phongdoraki India government na passed Okiba Wakaf Amendment Act 2025 asibu kakthakadabani haina mass rally pangthokre ngasi pangthokiba rally aduda hyangthang tarahi amasung palakta leiriba MYSYC club ki members sing nupi lufa madimiyam punasaru yaduna ek asi kakthakadabani haina rally adu chaki rally aduda Maulana Jamir amadi MV Sikandar na ek asina Musalman singda kayamuk sokhanbagi habigi matangda miyamda marik sumba wafam kaya thamki
All Manipur Muslim Students Organization की माइकेरी वकफ बोर्ड मणिपुर की चेयरमैन MLA Alhaj Abdul Nasir की फिरेपु थागतपा फोंदोरकली ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस सेक्रेटरी MD Safila नथादरोप चिरोल वकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की मायोक्ता ऑल मणिपुर मैटे पांगल मुस्लिम की CSO सिंह की अपुनबा मिहुत सिंगल लोनेना MLA Abdul Nasir की रेसिडेंशियल क्वार्टर यामना कुपना खन्ना नैनादुना वकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट केस फाइल तौगनी हाइना वारेफ लौकिबा अदुबु 𝐋𝐢𝐯𝐞 थागतपा फोंदोरकली मखाताना वकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की मतंगदा कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वकफ प्रॉपर्टीज मणिपुर संगसिलक्पा थबक थौरम सिंगदा 𝐋𝐢𝐯𝐞 फुल सपोर्ट तौगनी हाइनसु चरुल असिना मखातारी लाखलिबा अप्रैल 10 थौबा सिंगी नुमित पांगथोकदौरिबा सिदा मियामना सरुक याबियो हाइना फॉरवर्ड फैमिलीज फ्रंट मणिपुर FFM की कन्वेनर नाउरेम इबोहन बिना फोंदोक्रे वाफम सिंगसे मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग होल द पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोकिबने मागना मखा तारादुना फोंदोकिबदा हौकिबा से 1954 की अप्रैल 10 कोदम पोकपीदा इंडियन आर्मी का खुदथोकनबदा लेखिदबा मिरोय मापन की मफम दैकाय खुमनबा उत्पगे अयाबा मणिपुर हाई कोर्ट ना पिरकपका लोनेना नुमित असिदा लेखिदबसिंग असिगी इमुंग मनुंग मरुंग पांग सागै नातै सिंगना अथौबा सिंगी मफम दा हिकत लेखत तंबिनबा सरुक याबियो हाइकी थांगमैबनगी चेराउ सिंगदा लैबा थौबा सिंगी खुवमदा जई खुदिंगी अप्रैल 10 दा हिकत लेखत तंबगी थौरमसी जई खुदिंगी पांगथोकतुना लाक्ली कुमसी सही असिगिसु थौरमसी पांगथोकनी मसिदा लमदम असिगी मियामना सरुक याहनिंगबगी अपांबा फोंदोकपका लोनेना नुमित असिदा बन्ना चिंगबा तौबिदनबसु फोंदोकी 26 sector Assam Rifles Palel na sinduna nongmagi oiba blood donation camp amangasi Palel garrison da pangthokre ngasi pangthokiba EPC thawai kansi haiba wakalon da pangthokiba blood donation camp aduda Rims blood bank na mapung oiba thodang loki ngasi gi camp aduda Palel gi akoibada khunda aduna leiminariba khul kaya gi tongan ba miyoy sing Assam Rifles ke personal amadi Palel da post tariba police personal sing su blood donation aduda sarug yaduna EP ki ngasigi camp aduda miyoy yankai na unit yankai P ki Assam Rifles ki maikedi EP ki ba miyoy sing adubu ikai khumna ba utpagal lorena sakhang se su khusina ki Rims blood bank unit ki lakliba team da su appreciation of token P duna ikai khumna ba su utki अरबदमरब पाव अमुहन पिजरी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर की युमदा सखंगदबा सिंगना बॉम अमा लंगसिलमले यारल पाटल लेबा मेगा मणिपुर स्कूल की अपोजिट मना हिंकोल अमदी टोप पचिंग मोइरांगखोम दा थीबा होमबगी थबक चथबदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना यामलबा खुलाई सिंग फगत पंगमख्रे Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, Guwahati University, Manipur University ne chingba top university singda graduation course ki damakta suksoi soidana thadraba yadraba National Testing Agency na loba Course ki class 11 amasung 12 in science amade art stream da chahi khudingi leptana mairoi khudingmak chada chama pass tahunba tanatana position holder putokpa ngamlaba nupi macha khaktagi oiba development and social boarding norem thong kumantim laikai len tuna subject khudingi coaching tawagi khudong chaba
चाबा पिजबगा लोइनना बोर्डिंग खुदोंग चाबसु पिजरी लोइनना सेपरेट लाइब्रेरी चेंबर नीट 𝐂𝐸 यूजी की एक्स्ट्रा क्लास सु तौजगनी लाक्लिबे एप्रिल की तारीख 30 दगी सेशन हौरगनी अमदी खुदोंग चाबसिंग असि सुपनतगी माहिरोइ नुपी मचा 30 खक्तदा पिजगनी मरम मदुना अदोम अदोमगी इचासिंग अदु मपुंग फाबा मियोइ अममम ओइनबगीदमक खुदोंग चाबसिंग असि लौबियु अकुपा मरोलगीदमक 7005347133 नत्रगा 9774947722 दा पाउ फाउबिरउ